Tupepere Yesu. Acha tumpepee Yesu. Abanezerewe cyane na Nayoti muri beza cyane dukomera amashimana n'impundu nyinshi. Tumchapie Mungu makofi. Ku mazina nitwa Pasteur David Nshimira Uhoraho. Kwa majina naitwa hivyo hivyo. Ndumwungere muri Burundi Christian Outreach Ministry mu Gatumba Poto 17. Nezerejwe no kubi Nayoti. Nafurahi kuwa ndani ya Nayoti. Kandi nezerewe n'aka kanya mu mpaye. Tena nafurahi muda ambao mnanipatia. Kuko Nayoti ni kibanza c'abavugishwa. Kwa sababu Nayoti ni fasi ya manabii. Mbere n'uwahashitse atavugishwa acavugishwa. Anapofika na tabiri anatabiri. Mu minota nk'itanu tuvyaguruke badusomera Balewi gatandatu. Acha kama dakika 5 atusomee ndani ya kitabu cha Walewi. Gatandatu 12 na 13. 6:12 hadi 13. Tukisimama sote. Kugira mvugishe uko ndi Nayoti. Ili nitabiri kwa sababu niko Nayoti. Abana b'Inayoti tubwati haleluya. Tuseme haleluya. Umusomyi adusomere. Msomaji atusomee. Abalewi gatandatu umurongo wa 12 no wa 13. umurongo wa 12 no wa 13 turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nuko umuriro wo ku gicaniro uze wama waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana awurande kw'inkwi uko bukeye, aheze azigire ivy'ikimazi co konswa, acosereze ko ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe, umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntujuzime. Amen. Dukomera amashimana twicarira. Tumchapie Mungu makofi tukiketi. Iri niryo jambo Imana ashize ku mutima wanje. Iri ndilo neno Mungu ameweka moyoni mwangu. Ndamukirizo mwicaranye mubaza ati igicaniro cawe kiracaka. Msalimie ambaye mnaketi pamoja, je, madhabahu yako yangali yanawaka? Mubaze kandi ati igicaniro cawe kiracaka. Swali tena, madhabahu yako yangali yanawaka? Mumbariza ati canke warazimye. Muulize au akana karyo Imana iduhaye. Huyu ni muda Mungu anatupa. Dusuzume yuko tucaka. Ili tuchunguze ya kwamba abantu bibwira ko bakariko barazimye. Kuna watu nafikiria kwamba abantu bashaka kuzimya abandi. Kuna watu wanazimisha wengine. Senga ngo Imana wanaomba eti Mungu idukurira abantu bazimye muri Nayoti. Tutware watu ambao wamezimika ndani ya Nayoti. Ariko abashaka batsa abandi mu izina rya Yesu Kristo. Wale ambao wanawaka wawashe wengine kwa jina la Yesu. Nataka kusema alama mbili zinaonesha watu wamezimika. Abantu bazimye bama bigira bakabizi. Watu ambao wamezimika wanajifanya watu wanajua. Wanataka kuonyesha kwamba ndio wanajua sana. Bashaka kutuzimia. Ile wanahitaji kutuzimisha. Abo bantu magaze kwiki gicaniro. Na kibanza bagifise muri Nayoti izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Imana igomba yatsa umuriro udasanzwe. Mungu anataka kuwasha moto. Mu gihugu cy'u Burundi. Katika nchi ya Burundi. Hata umuriro wacanwe n'umugomba wake cyane mu izina rya Yesu. Moto utakawaka kwa jina la Yesu. Urashavuga amen na nyambu vyizera. Unaweza kusema amina kubwa kama unaamini. Akarorero ntanga nako umukozi w'Imana yakoreye Imana yitwa Sauli. Mfano nitautoa ni wa mtumishi wa Mungu anaitwa Sauli. Amaze kuzima Imana yaramutuma ivyo gukora ntiyabikora nkuko yamubwiye. Mungu alimtuma ya kutenda ila hakufanya. Nayoti yazimye ivyo bamubwiye ntavyakora. Nayoti ambaye amezimika yale amwambia kufanya hafanya. Ngoro y'Imana. Karuni mwa Mungu. Umugarariji. Anakuwa muwazi. Abacumvira uburongozi. Asikii tena kiongozi. Izina rya Yesu nk'umuhanuzi ndasohoye abaroberi mu izina rya Yesu Kristo naondoa watu hao kwa jina la Yesu. Sauli amaze kuzima. Sauli alipozimika. Imana ihagurutsa Dawidi. Mungu kamsimamisha Daudi. Wewe igicaniro kiwe cyari caka. Madhabahu yake yalikuwa yakiwaka. Samueli 16. Kitabu cha kwanza cha Samueli 16. Ikigeragezo cyitwa Goliati. Wakakuja jaribu ambaye anaitwa Goliati. Kumuduza. Kumbe kilikuwa kimaya makoraniro. Ibigeragezo urimwo bije kukuduza mu izina rya Yesu Kristo. Umudani anakuja kukupandisha kwa jina la Yesu. Ikigeragezo kiri imbere yawe. Jaribu ipo mbele yako. Akaryo ko kuduga kandi ugiye kumenyekana mu izina rya Yesu. Kupanda tena unaenda kujulikana kwa jina la Yesu. Maze Sauli hatera Goliati. Kisha Sauli akampiga Goliati. Iyo ntambara irananirana. Iyo vita ikashindikana. Hacha hazwa asizwa mafuta yitwa Daudi. Hacha ambaye amempakaliwa mafuta ambaye ni Daudi. Hacha kugwana iyo ntambara. Alikuwa anakuja kupiganisha Sauli amubwira ngo. Sauli akamwambia kwamba
ndaguha impuzu nahora nambara hata nikupe mavazi nilikuwa abari tugenda nikivaa kugwana wambaye wewe ukipiganisha bwira ukivaa mugenzi ati reka kwambara impuzu z'abananiwe mwambie ndugu yako hata kuvaa nguo za wale wameshindwa tumekuja kuvaa z'abananiwe hata kuvaa nguo za wale wameshindwa muhagakofe na chakugira mupatie kakofi hata kufaa ati reka kitu kwambara impuzu z'abananiwe eti hata kuvaa nguo za wale wameshindwa abantu bananiwe muri nayoti watu wameshindwa ndani nibo ya bariko Nayoti batubwira amakosa ya apotre ndio wana abantu vyananiye kuririmba watu ambao nibo wameshindwa batubwira kuimba ko batanguranye ndio n'ishengero watakwambia kama wameanza nyama na kanisa warananiwe sohoka twebwe watoke bashasha nje twibandanirize Hallelujah. kandi imana iri kumwe natwe Kisha Mungu. tuzokora tutatenda ndakeneye umuntu umwe avugame gusumba abandi nahitaji mtu atasema amina kuzidi wengine Daudi amaze kwambara urwo rukanzu alipovaa hiyo yumva ruraremereye aca aravuga ngo akasema yewe kwamba impuzu y'uwananiwe sindayambara mimi nguo ambaye ameshindwa sitaivaa ndambuye impuzu y'abananiwe simama useme navua ndambuye nguo za wale impuzu y'abananiwe wameshindwa navua nguo ya wale wameshindwa ndambuye impuzu y'abananiwe navua nguo za wale ndambuye wameshindwa impuzu y'abananiwe navua nguo za wale ndambuye impuzu wameshindwa y'abananiwe navua nguo za wale sontere wameshindwa mosi ya brada Hallelujah. basakata goma ndangise Osarama tarabaya basaya iderebo sayabaya Dawidi kuko igicaniro cyewe cyari cyane Daudi kwa sababu madhabahu yake alikuwa akanya hapo karagera oya ramusoma icanya tivana n'abananiwe tokana na wale ambao wameshindwa mumbwirira ati mwambie ugati nyamba byarakunaniye mbisa nibandaniriza kama alikushinda nipise niendelee abasenzi bananiwe waombaji nibo wameshindwa bavuga ngo ndio wanasema twe twasenze kera sisi tuliomba zamani none ko byakunaniye sasa mbona ukeneye tumetushinda ikivamwo hama twe twibana mwambie toka sisi tuendelee haleluya haleluya kuko igicaniro cyari cyaka kwa sababu madhabahu yalikuwa yatwaye ibuye rimwe alirusha jiwe moja ibuye rimwe jiwe moja subiramo ati ibuye rimwe tutashika jiwe moja birakwiye linaenea ku muntu afite igicaniro cyaka kwa mtu ambaye ana madhabahu ya aba kuwapa mu ntsinzi umanitse ibiganza bibiri ndatangaje intsinzi ku buzima bwawe nyosha mkono wako natangaza ushindi kwa maisha yako Nayoti yakire gukayangana mu izina rya Yesu Nayoti ipokee abagutaye Kwanza. bakurondere mu izina rya wale Yesu kuzarau wakutafuta kwa jina la Yesu abakuvuga nabi nibo bagiye kukuvuga neza wale mu izina kusema rya Yesu vibaya ndio wanaenda kukusema vizuri kwa jina la Yesu abakurwanya wale nibo bagiye kupiganisha ndio kukuvuga neza mu wanaenda gisagara kukusema vizuri mtini tuhaguruke dusenga Imana tusimame tumwombe Mungu Father in the mighty name of Jesus yes Rodara mandara bradaba sijaona kama wewe una nguvu namna hii sijaona kama wewe twese tuzaguruke tumanike ibiganza byacu sijaona kama wewe una nguvu namna hii sijaona kama wewe aturati ndatura subiramo amajambo ati ndatura rudi haya maneno kandi ndizera tena naamini ko abananiwe kwamba ambao batanzibira hawataniziwi mu gikorwa c'Imana kwa kazi ya Mungu igicaniro cari carazimye igicaniro cyari kirasubiye kwaka kirasubiye kwaka semera ati kirasubiriye kwaka kasoba soma ati igicaniro canje cazimijwe n'abagenzi banje cyazimijwe n'abagenzi bawe uyu munsi leo hii kiratse nawaka yes haleluya amen ndarangije fata umwanya uvaho uhagaze Namaliza. hari kibanza Imana impaye gishasha kuna ingine nafasi Mungu ananipa imukira mu kindi kibanza uvuga ati nenda hari katika mahali kibanza Imana pengine ishizemo useme gishasha kwamba kuna ingine nafasi abarozi Mungu ananipa batazogushobora warozi abavuzi hawatakuweza batazogushobora watakusema Imana hawataweza ibahezagire Bwana cyane Yesu abariki sana haleluya